bami wesithandwa sami awusondelelane eduze kwami ngikwenza umngami awe baby kodwa wena uthangenze njani ngoba imizwa yami engikhombile ngifuna ngikwenza ube ngowami dali ngifuna ukubamba ngifuna ukukuthanda ngifuna ukukisa le ngikuthengele impahla ngifuna ukukubamba ngifuna ukukuthanda ngifuna ukukisa le ngikuthengele izinto ezimnandi ezokwenza ukuthi uzizwe ukuthi wena ngumuntu ongishaya ngaphakathi wesithandwa sami but ngizwe ngathi uyangigezisa ngizwe ngathi uyangigezisa wesithanda ungijezisela ukukuthanda ngizwe ngathi uyangigezisa ngizwe ngathi uyangigezisa wesithanda ungijezisela ukukuthanda ngizwe ngathi uyangigezisa ngizwe ngathi uyangigezisa wesithanda ungijezisela ukukuthanda Bedali wami kanti ungenzani Intoni inhloso yokuthi ngikhombise uthando mazobona ukuthi ngokukuthanda kwami ngiyalahla Angisazi noma ngikhombise uthando noma ngikuthande ngathi angikuthandi Kwawinto enjani lolu thando lwamanje olufuna ngenze ngathi angikuthandi ngibe ngikuthanda ngaze ngayifaka Ovishini lokuthanda umuntu buka manje ngathi ngiyasangana Uye ngisabe nokufona mhlawumbe uzothi ngiyambona Abuyele kimi udali ngecall athi hawu waze wangiphoxa Bengithi siyajola angibona ukuthi ngiyoke ngidideke ngale ndlela dala ungiqedela amandla ngale ndlela yakho yokudlala ngemizwa yami engathi ngijezisela ubala ngazi ngani mhlambe khona la ngona khona nginganakanga khuluma nami ngabe ngathi ngingimoshela isikhathi mangifuna ukuba nawe ngathi usuku ungathandi kodwa ngiyazi ukuthi uyangithanda ukuthi sifike kanjani lana nama ngazi nami isijeziso sami sokukuthanda siyophela mhla ngakufaka iringi wesithandwa sami ngakhuluma